अकिस जाए लबुख जमीन टुकराक, फरमाओ ये सेंटर लोकेटेड, यहाँ पे सब पहुंचेंगे, ये सब के लिए ठीक रहेगा। जिस तरीके से यहाँ के मुसलमानों ने देखा कि ये जगह हमारे लिए मुनासिब रहेगी, इस जगह पर हम अल्लाह का घर तामीर करेंगे, ये रोज तमाम हिंद खातिर सेंटर लोकेटेड। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन टुकराक, फरमोख ये रोज सारनी हिंद खातिर बेहतर। अलबत मालूम कयो ये कुहन जमीन टुकरा, दयो यतीम बचो दोप यह सोन। अकिस नाव सहल, बेस नाव सुहैल, यम यतीम। यमो वन अगर तुम मस्जिद छो बनावन, फ्री ऑफ कास्ट दिन खातिर तैयार, माउज रटने खातिर तैयार। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबशनास, तिमो फरमो अश ताज ओनमुत मदीने मुनव्वरहस कुन तशरीफ, यत गसन गछिन नेगेटिव मैसेज, यत गसन गछिन मनफी मैसेज, लुक गसन समझिन यम कोर यतीमन सत अल्लाह बचोइन ज्यादती। लिहाजा अनहुक तो तिम यमन डिसीजन पावर छु, यम यतिक मर्दादिम छु, यम यतिक जिट छु, तिम करन यथ जमीन टुकरस कोमत। कबीले बनु नजारक जिट आय अन्न, तम सात गई जमीन टुकरस 10 दीनार कोमत। कोता गो कोमत? 10 दीनार। इत पुट आज जिम्मेदार तय ब्रोह कन पनुन दामन फहलावन, दामन मुबारक फहलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद खतर जमीन टुकरहन कुस मुसलमान गछ 10 दीनार दिन खतर तैयार। अफजलुल बशर बादन नबीन, तमाम उम्मों अंदर तमाम पैगंबरान ओदाम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उम्मतों अंदर गोडनिक दर्जुक इंसान अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। वाज परन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानो जन्नत शु 8 दरवाज, जहन्नम शु 7 दरवाज। जन्नतस कछ 8 दरवाज। ये रब गस मेहरबान अकिस जमाज कर बाबु सलात किन दाखिल, बेस जमाज कर बाबु रयान किन दाखिल, बेस जमात कर बाबु सदका किन दाखिल, बेस जमाज कर बाबुल जहाद किन दाखिल, बेस जमाज कर बाबु ज़कात किन दाखिल, बेस जमाज कर बाबु तौबा किन दाखिल। सारी दरवाज गुजरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद अंदर छु अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। दोपुक खुशकिस्मत सु यमिस 8वीं दरवाजो मैशरस अंदर आलो गछ। फरमोस इन्नी लअरजू अंत मिनहुम, ए अबू बकर मे छु उम्मीद पन्निस पालनहारस पे चुक तिमन अंदर यमन 8वीं दरवाजो जन्नतस कुन आलो यी करना। यौमुल क़ियामत यपर यसवन यपर गछु दाखिल, यपर यसवन यपर गछु दाखिल। चुक तिमन अंदर यमन 8वीं दरवाजो जन्नत क्यों आलो करना ज़ात पाक हजरत अल्लाह। चुमे गोयम मुसलमानम बेलर्जम, चुमे गोयम मुसलमानम बेलर्जम, किदानम मुश्किलाते ला इलारा। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, जिम्मेदारान जमीयत अहलुल हदीस ज़िले पुलवामा व तहसील काकपोरा, सामीन मोहतरम व मुकर्रम, रब्बुल आलमीन सिंदन बेशुमार हम्दो सनहन हम्दो तारीफन सत दुरूद रहमत दुरूद अज़मत जुमला अंबियाई किराम सलावतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, बिलखुसूस में उम्मत के सरदार व सरबराह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला करिस अक अजीम मकसद खतर यथ बस्ती अंदर वनकनस जमा।
यमुक मकसद छु अल्लाह ताला संद गरच संग बुनियाद त्रावन यमै तिम गर यम बस्तियन रोशन करने खातर बस्तियन मुनव्वर करने खातर बस्तियन ताबनाक बनाने खातर इब्तिदाई आलम पे गमित पनुन अजीम किरदार तो कलीदी किरदार इख्तियार करन येले इस्लामी तारीख मुताला करन मुसलमान यथस बसे मुसलमानों पन्ने जज्बे ईसारुक मुजाहिर करित प्रत इलाकस अंदर तमे गरच बुनियाद त्रमुच अव्वलीन फुर्सतस अंदर यथ वनन अल्लाह ताला सुन गर यथ वनन मस्जिद पत यमे उम्मत किस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत मुबारक मुताला करन लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना पढ़ो अत आईनस मज पन तारीख जानने कोशिश करो अच्छे ये सबूत मिलन तथ अजीम सफरस दौरान यथ सफर हिजरत वनन यत पे इस्लामी कैलेंडर आव तश्कील दिना फारूक आजम सिंदिस ज़माने खिलाफत अंदर येल जन कैंसो बरगुजीद सहाबो मशवर दुत अस गछ पनुन अख कैलेंडर अख आसुन ये कैलेंडर छु तश्कील दिन आमुत अमे अजीम वाक़ा पे इस्लामी तारीखुक कैलेंडर आव तश्कील दिन अमे सफर हिजरत पे हिजरत के सफरस अंदर ये मक्कतुल मुकर्रमा पे द्राय वन 3 किलोमीटर मदीने मुनव्वरा ताम यत बस्ती अंदर 14 दोहन थो करार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हिजरतस दौरान यत बस्ती नाव छु कुबा यत बस्ती नाव छु कुबा यमन 14 दोहन अंदर तिकर अख अजीम काम पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाव अके मस्जिद हिज बुनियाद त्रवख अख मस्जिद करख तामीर यत मस्जिद आज तिश मुसलमान जानन या सा गई मस्जिद कुबा क्या गई मस्जिद कुबा उमरा करन वालन ता हज करन वालन छु मालूम मुसलमानन छु मालूम हफ्तस मज मदीने मुनव्वरा पे बराबर आख चक्कर करन मस्जिद कुबाहस ताम गरे नेरन पाकी हासिल करित वुजू करित अम पत ज़रक नमाज परन मस्जिद कुबाहस अंदर फरमौख युस आज ती अमल दोहराए अम सिंदिस नाम अमाल लेखन यवन अकि उम्र सवाब अकि उम्र सवाब ये मस्जिद कर दौरान हिजरत तामीर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाव अम पत ये बे 3 किलोमीटर कर सफर वोत मदीने मुनव्वरा अंदर ये पन कदम मुबारक ठहराइक पान थोख अकिस आरजी मकानस अंदर तशरीफ मुबारक पान थोख अकिस खुशकिस्मत मुसलमान सिंदिस गरस अंदर तशरीफ यमिस नाव छु अबू अयूब अंसारी सारी पढ़ो रदी अल्लाह ताला अन्हु अम सिंदिस गरस अंदर थोख 3 रतन या 5 रतन तशरीफ साहब सब बागराइख मुसलमानन अंसारी मुसलमानन यत वनन छ रिश्ते मवाखात यत वनन छ ब्रदरहुड यम हसा गुजारन तह निश तो ताम पन लम्हात योत ताम यम स्टैंड विद ऑन गछन योताम यम इकोनॉमिकली साउंड गछन योताम यम माली तौर मुस्तहकम गछन योताम यम पनुन कारोबार स्टैंड करन
تو تام گزارن یم تہ نش پن لمحات لحظات مگر یمن 3 رتن اندر تہ رود نا مسجد بغیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہس آج صبح بیمار میں بی پی گومت ہائی میں کرے معذرت تہ صدر ضلع صبس مگر ذمہ داری ہندس تناظرس اندر دپ تمو بچس بیمار لہذا چون گھن ضروری اگر تھی میان الفاظن اندر کمزوری محسوس گھس بہس قبل از وقت معذرت خا میں صحت دیون مکمل بولنک اجازت کی اللہ تعالیٰ کریم تہندن بیمارن تی شفا مت کرن اللہ تعالیٰ شفائی کاملہ آتا یم ہسپتالن مز بیمار تمن تی کرن شفائی کاملہ آتا شفائی عاجلہ آتا سارنی بیمارن کرن اللہ تعالیٰ شفائی دائمہ تو شفائی کاملہ آمین یا رب العالمین فرماخ یمن 3 رتن تی رودو نیس مسجد بغیر پان درائے وزٹ کرنے پان درائے معائن کرنے اکس جائے لبخ زمین ٹکراک فرموخ یہ سینٹر لوکیٹڈ یہاں پہ سب پہنچے گئے یہ سب کے لیے ٹھیک رہے گا جس طریقے سے یہاں کے مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ جگہ ہمارے لیے مناسب رہے گی اس جگہ پہ ہم اللہ کا گھر تعمیر کریں گے یہ روز تمام ہند خاطر سینٹر لوکیٹڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچ اخ زمین ٹکراک فرموخ یہ روز سارنی ہند خاطر بہتر البت معلوم کیو یہ کہن زمین ٹکرا دو یتیم بچو دو یہ سون اکس ناو سہل بیس ناو سہیل یم یتیم یمون اگر تو مسجد چھو بناون اش فری آف کاسٹ دن خاطر تیار اشن معاوضہ رٹن خاطر تیار مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی شناس تمو فرمو اش تاز اونمت مدینہ منورہ کن تشریف یت گسن گژھن نیگیٹو میسیج یت گسن گژھن منفی میسیج لوک گژھن سمجھن یم کور یتیمن ست اللہ بچائن زیادتی لہذا انہوک تو تم یمن ڈیسیجن پاور یم یتک مردادم یم یتک زٹ تم کرن یت زمین ٹکرس قومت قبیلہ بنو نجارک زٹ آئی ان تم سات گئی زمین ٹکرس 10 دینار قومت کوتا گو قومت 10 دینار ات پٹ آز ذمہ دار تو برہ کن پن دامن پھہلاور دامن مبارک پھہلو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد خاطر زمین ٹکرہن کس مسلمان گھس 10 دینار دن خاطر تیار افضل البشر بعد النبیین تمام امم اندر تمام پیغمبران اعظم علیہم الصلوۃ والسلام امت اندر گونک درجک انسان ابابکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واز شپرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان جنت شو 8 درواز جہنم شو 7 درواز جنتس کش 8 درواز یل رب گس مہربان اکس جماز کر باب الصلاة کن داخل بیس جماز کر باب الریان کن داخل بیس جماعت کر باب الصدقہ کن داخل بیس جماز کر باب الجہاد کن داخل بیس جماز کر باب الزکاة کن داخل بیس جماز کر باب التوبہ کن داخل ساری درواد گنزرائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اندر چھو ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبکان خوش قسمت اسو یمس 8ویں دروازو میں شرس اندر آلو گچ فرموس انی لعرجو انت منہم اے ابابکر میں چھو امید پنس پالن ہارس پر چشکتی من اندر یمن 8ویں دروازو جنت اسکن آلو یہ کرنا
یوم القیامہ دو یپر یسون یپر گچو داخل یپر یسون یپر گچو داخل ژٕ تمن اندر یمن 8ویں دروازو جنت کیو آلو کرنا ذات پاک حضرت اللہ مسلمانو یہ عظیم انسان گو تیار دبن تیشن مغموم تیشن فکر من گسن ضرورت تیشن متفکر رودن ضرورت تیشن مغموم رودن ضرورت چون یہ یار چھو ام زمین حکومت ادا کرنے خاطر تیار تم سات دت مسجد نبوی کی زمین خاطر 10 دینار ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اللہ اکبر پان ترو ام مسجد ہز بنیاد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجیدن کر سورہ توبہ اندر بیان یمن دشونی مسجدن خاطر مسجد قبا مسجد نبوی مسجد قبا مسجد نبوی دشونی مسجدن ہن خاطر کر سورہ توبہ اندر رب کائناتن بیان لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی یم چھے تم مسجد یمن مسجدن ہز بنیاد چھ آمز تقوہس پہ تراؤن گوڑنے کے دو پہ تائشو حق بنن یم باقی مسجد منافقو ہس تعمیر کرنے یمن مسجدن مز گزیون کھڑا اگر تو کن مسجد اندر کھڑا چھگا چھن تم چھ یمائی مسجد اخش مسجد قبا بیش مسجد نبوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی مسجد ہز بنیاد تروخ کنڈن ہن دیتی ہس کن یم زن خام سیریاس تمو ست کری ہس دیوار کھڑا یم زن امی پلر آئی کھڑا کرنا تم آئی خضر گوڑن ہند کھڑا کرنا یو چھتاو دینا ساو خضر دلن ہند دینا چھتاو خضر کلن ہند دلک دینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 عطیا 5 عطایا امچ ہائٹ ام سات بناونا مسجد نبوی مگر ونکنس مسجد نبوی الحمدللہ یتمز ایٹ اے ٹائم ایز پر انفارمیشن اکومڈیٹ ہکن گچت 6,98,000 مسلمان 6,98,000 مسلمان یل سہنتی نیو توی ٹچنگ 10 لچھ مسلمان مسجد نبوی اندر ایٹ اے ٹائم اکومڈیٹ ہکن گچت مگر ات کوتیا قرہ نیران ات کوتیا حفاظ نیران ات کوتیا علماء نیران ات کوتیا زاہد نیران ات کوتیا پرہیزگار نیران تمن سارنی تھین سلامتی اندر پروردگار مگر سارنی ہن ثواب یکجا گژھن جمع ابا بکر صدیق سندس نام اعمالس رضی اللہ تعالی مسلمانو اگر تہ تہ پنہ خاطر صدقہ جاریہ تھاون اگر تہ تہ پنہ خاطر مرن پت عمل جاری تھاون اس تہ آو ون ترمذی شریف کے حوال ابو داود کے حوال ابن ماجہ کے حوال عائشہ شراوی سری پڑیو رضی اللہ تعالی عنہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور فرماون حکم کر ایسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ محل پت محل بنائیو مسجد محل پت محل بنائیو مسجد یہ کم کر حکم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وَأَن تُنَزَّفَ وَتُطَيَّبَ یل مسجد بنائیو ام پت تھائیزوہن مسجد صاف پاک ام پت کرزو مسجد اندر خوشبو ملنک احتمام یم گر تھائیزوہن پنن بستین اندر ممتاز یم تھائیزوہن منفرد یمن گرن کن تیزو خاص توجہ یمن گرن مز کرزو صفائی ہود احتمام یمن گرن مز کرزو خوشبو ہک احتمام کیازی یمی چھو تم گر یم گر نورانی گر چھو
यमो गरो जरिए अखलाकुक नूर छु बस्ती गछन हासिल, तौहीदुक नूर छु बस्तियन गछन हासिल, शर्मदारी हुन नूर छु बस्तियन गछन हासिल, और यकीनुक नूर छु बस्तियन गछन हासिल, कामयाबी हुन नूर छु बस्तियन गछन हासिल, कामरानी हुन नूर छु बस्तियन गछन हासिल। अवै येले मस्जिद कुन तुलन कदम मुबारक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायतन अंदर आमुद तिम दुआ मंगन, अल्लाहुम्मा जअल फी कल्बी नूरा व फी समई नूरा व फी बसरी नूरा व अन यमीनी नूरा व अन शिमाली नूरा व अमामी नूरा व खलफी नूरा व फौकी नूरा व तहती नूरा वजअल ली नूरा अल्लाहुम्मा आतिनी नूरा। ये दुआ इस मंगन ये सुबन पते मस्जिद को नेरन जनाब नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहत मत वन अबू दाऊद तिरमिजी के हवाला, बशरिल मशाइन फि ज़ुलम इलल मसाजिद बिन नूर ताम यौमल क़ियामह। अखु क्यों मुसलमानो, काकपोर क्यों मुसलमानो, अगर तहत कयामस दो नूर जरूरत यम दो वारिया लुखासन अन गट अंदर फरमोख तिमन साहिबन दियो नूरच बशारत, यम साहिब पनुन पान आसन अन गट मज अनन मस्जिद कुन यमन दियो मुकम्मल नूरच बशारत अज़ुबान दुरफिशान हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तो यसन छु बस्तियन अंदर गछे इस्लामी नूर, बस्तियन अंदर गछे अखलाकुक नूर अस नजर युन, तेल करियो मस्जिदन सिद पन रिश्ते मुस्तहकम तो मजबूत, चाहे यमन हुन मानवी तामीर आसे, चाहे यमन हुन हिस्सी तामीर आसे, या तामीर अंदर नियो बढ़ चढ़ कर हिस्सा क्या त्रेन शख्सन मुतलक फरमो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू उमामा अल बाहिली रदियल्लाहु ताला अन्हु चुरावी हदीस अबू दाऊद के हवाल, अल अदबुल मुफर्रद के हवाल, इब्न हिब्बान के हवाल, सलासतुन कुल्लुहुम दामिनुन अलल्लाहि अद्द वजल। त्रे शख्स तिम यमन रब्बन वाद शुक्रमुत यमन कर हिफाजत परवरदिगार रब यत जमातस कर हिफाजत, यत बस्ती कर हिफाजत, सानन औलादन कर हिफाजत, सानन मालन माजन कर हिफाजत, सानन कोड़न कर हिफाजत, सानन उलमाहन कर हिफाजत, सानन गामन त कसबन कर हिफाजत। आमीन या रब्बल आलमीन। फरमो त्रै किस्मक इंसान छितिम यमन परवरदिगार हिफाजत गोमुत खुशखबरी बोदनावन, तिमन मज फरमो गोडुक मन खरज फी सबीलिल्लाह फहुव ज़ामिनुन अलल्लाह, युस अल्लाह ताला सिन वत मज पनुन पान करन पेश तमिश तिश अल्लाह ताला हिफाजतुक वाद गोमुत करन। फरमो वमन खरज इलल मस्जिद, युस मस्जिद कुन नेरन फहुव ज़ामिनुन अलल्लाह, सुच अल्लाह ताला सिंदिस हिफाजतस अंदर। वमन दखल बैतहु फसल्लमह, युस गरस अंदर दाखिल गो दाखिल गछन गछन करन पन्निस आलो आयालस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु फहुव ज़ामिनुन अलल्लाह, सुच अल्लाह ताला सिंदिस हिफाजतस अंदर। मस्जिद छ अल्लाह ताला हन यमे बस्ती हंद खातर तमाम बस्तियन हंद खातर हिफाजत गर कोरमुत बयान, अत पे दुआ यवन करना, अत पे तिलावत करना, अत अल्लाह ताला सज इबादत करना। बस्तियन युस मुख्तलिफ अजाब आसन सु टलन येले मस्जिदन अंदर इबादत करने यवन, वाज़ तबलीग करने यवन, दर्स कुरान दिन यवन, दर्स हदीस दिन यवन, दुआ या मजलिस करने यवन, येले अति अल्लाह ताला हस्कुन पन अथ थोप तुलने यवन, बस्तियन आफात बलियात निश बचावन ज़ात पाक हजरत अल्लाह जल्ल शानहु। वन कुस करे ये गर तामीर शाव साफ कर बयान सूरह तौबा अंदर रब्बे कायनातन यमिस मन शाव साफ आसन सुई अल्लाह ताला सुन गर करन तामीर। वलु वुशो अस्तिश यमन शन औसाफन हन मालिक फरमावन रब्बे कायनात इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह। इशु कलमा हसर तमाम लुकों मज यम मस्जिद तामीर करन रब फरमावन वलु अस वनो मस्जिद कुस कर तामीर मानवी तौर हिस्सी तौर दौर दियस
درواز دیس ششتر دیس سیمنٹ دیس سیر دیس باجر دیس سیک دیس درواز دیس فٹنگ کرس فرش فروش انس کس یہ عام انسان یہ خاص انسان یمس شاہ اوصاف کر بیان ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ رب فرماون گۄڈنیُک وصف امس صاحب سن من آمن باللہ دعویٰ چھُ سارنٕے یم اوکھٕکۍ مسلمان یم کاکپورٕکۍ مسلمان یم پلوامک مسلمان یم اسلام آبادک مسلمان یم گامن ہند مسلمان یم قصبن ہند مسلمان یم سٹیجس پہ بہت یم جلسہ گاہس اندر بہت اس سارنٕے چھُ دعویٰ اس ربس پہ ایمان آسن گژھِ اللہ تعالیٰ تھٲیِن اَسہِ ایمانی زندگی اسلامی زندگی مگر رب دپن ات ایمانس اگر ٹیسٹ آسہِ کرُن یہ کر چھُ گژھان یہ چھُنہٕ گژھان کلس پہ ٹوپ تھاونہٕ سۭتی یوت کینٛہہ یہ چھُنہٕ گژھان ریس زیٹھراونہٕ سۭتی یوت کینٛہہ رب دپن مسجد ییٚلہِ تعمیٖر آسہِ چلان یُس یہِ ربس پٮ۪ٹھ ایمان انن وول چھُ یہِ آسہِ نہٕ امہِ ساتہٕ پنُن غٲرت تھاوان پوشیدہ یہِ آسہِ برونٛہہ کُن یِوان یہِ آسہِ برونٛہہ کُن یِوان دپان آسہِ میون تھٲیِو سورُے سیٖمٹ یہ مسجد لگہِ دپان آسہِ میون تھٲیِو سورُے ششتر یہ مسجد لگہِ دپان آسہِ میٲنۍ تھٲیِو تمام سیرِ یہ مسجد لگہِ رب دپان اگر تُہۍ ربس پٮ۪ٹھ ایمان انن وول چھُ چیک کرُن سُہ کٔرۍہُن چیک ییٚلہِ مسجد آسہِ تعمیٖر چلان تٔمِس کوٗتاہ آسہِ جذبہ ایثار گۄڈنیُک وصف من آمن باللہ یمس اللہ تعالی سندس ذات اقدسس پہ ایمان نمبر اخ دویم والیوم الاخر دویم یمس آخرت کس دہس پہ ایمان یہ کیسا بہ دنیا من چھس خرچاون یہ سوری چھ میں دنیا خاطر اگر بہ آخرت خاطر چھس یوان توش تھاون جمع سہ میں سوی پس یس دین چہ کامہ من خرچاون یس مسجد ہند کامہ مز خرچاون فرموخ اگر تو آخرتک ایمان آسہ بندس چیک کرن سہ کرزوس یل مسجد آسہ تعمیر چلان یہ کوتا انہ پنن جذبہ ایثار برونٛہہ کُن پنن سخاوتک کردار برونٛہہ کُن دویم چھُ تٔمِس وصف أمِس چھُ آخرت کس دۄہس پٮ۪ٹھ تہِ ایمان ترٛیٚیِم وأقام الصلاة یہ آسہ وہ نماز تہ قائم کرن مگر یہ آسہ نہٕ نمازٕے یوت پرن یہ آسہ مسجد مز دِوان نظر یتھ کُس چیز چھُ پرا ممکن چھُ یہ آسہ نہٕ کٲنٛسے ونان یہ آسہ پوشیدہ طور سہ ارینجمنٹ کرن یہ آسہ سہ چیز پوشیدہ طور مسجد ہندس انتظامیہس حوالہ کرن یہ آسہ نہٕ صرف 5 وقت نماز یوت پرن یہ آسہ وچھن ات ما چھُ فین پر ات ما چھُ کوٗلر پر ات ما چھُ فرش فروش پر ات ما چھُ دارِ شیشہ لاگنے ات ما چھُ درواز پر ات ما چھُ بیٚیہِ کانٛہہ چیز پر یہ آسہ وہ نماز پرنس سۭتۍ سۭتۍ مسجد تعمیر کرنس اندر تہ پنن کلیدی کردار پیش کرن بیٚیہِ وآت الزکات زکات دن وول تہ آسہ وہ مسجد تعمیر کرن یُس زکات دن وول آسہ سہ ہیٚکہِ نہٕ مسجد ہندس تعمیرس اندر پتھ روزِتھ یہ نشانی کرن رب بیان فرمان ژوٗرِم نشانی چھو تٔمِس زکات دن وول تہ چھُنہٕ مسجد تعمیر کرنے نش پتھ روزان کینٛہہ پوٗژِم نشانی ولم یخش الا اللہ رب فرمان مسجد کر سہ تعمیر یُس نہٕ اللہ تعالیٰ ہس بغٲر بیٚیہِ کٲنٛسہِ کھوژان آسہِ لُکھ کیٛاہ ونن کیٛاہ نہٕ ونن خاندارین کیٛاہ ون کیٛاہ نہٕ ون بوے کیا ون کیا نہ ون ہمسائے کیا ون کیا نہ ون ژےٚ اوس یہِ ونہِ گۄڈنِچ کٔلۍ لاگٕنۍ ژےٚ کیٛازِ دِتِتھ 5 لچھ ژےٚ کیٛازِ دِتِتھ 6 لچھ ژےٚ کیٛازِ دِتِتھ 7 لچھ ژےٚ کیٛازِ دِتِتھ 10 لچھ ژےٚ کیٛازِ دِژٕتھ سیرٮ۪س 2 گاڑِ ژےٚ کیٛازِ دِتِتھ ششترس 10 کوینٹل ولم یخش الا اللہ مسجد تعمیر کرن وول آسہ نہٕ کھوژان مگر صرف ذات پاک حضرت اللہ مولوی صاحب ژےٚ حظ پٔرِتھ آیت
مگر میں چھن یوت طاقت کیا بہ کیا کر ابن ماجہ کتاب المساجد کھولے فرماون لا يكلف الله نفسا الا وسعها یمس یوت طاقت اسلام چھ رحمتک دین اسلام چھن تراون کانس سبوج یس نہ تمس تلنک طاقت آسے تت چھ ہایت یہ مسجد بنو ژڑِ ٲلِس برابر یس مسجد ژڑِ ٲلِس برابر بناونی تت ہیکوا قیام کرت تت ہیکوا رکوع کرت تت ہیکوا سجدہ کرت ہیکوا کرت تمس تہ بشارت بوزناون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن اللہ له بیتا فی الجنہ یم ژڑِ ٲلِس برابر مسجد بنو تمس تہ بنائے جنتس من گر پروردگار یہ گر کوتا عظیم گوبر میں تھاون یاد ماجہ تھاون یاد کور تھاون یاد بزرگ تھاون یاد اگر اکہ درواز پہ بیس دروازس تام پکن ہے اخ انسان جنت کے اکہ درواز پہ بیس دروازس تام ہتھ وری لگس کوتا لگس ہتھ وری اللہ اکبر یس ژڑِ ٲلِس برابر بنائی مسجد امس بنائی جنتس من اخ گر پروردگار ون یس ششتر کوئنٹل دی ون یس سیر گاڑ دی ون یس رۄپیس 10,000 دی تم سن خاطر کیا آسہِ انعام تہ زانن ذات پاک حضرت اللہ رب فرماون یہ ڈیڈیکیشن آسہِ نہ عام انسانس امس ما آسہِ پننہِ جایہِ خیال اگر ہتس وس 10 رۄپیہِ ات روز 90 اگر ساسس ووت 100 ات رود 900 اگر لچھس وت 10,000 ات رود 90,000 مگر یپر بوزناون بشارت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزن پہ قسم کھیون 3 چیزن پہ ترون نہ اخ گۄڈنیُک قسم چھُ ما نقصت صدقۃ من مال بس قسم ہائت ون یس مال تو رب سن وت مز خرچویو تہندس اکاؤنٹس گژھِ نہٕ کمی تہندس مالس گژھِ نہٕ کمی تہند مال چھُ امہِ سۭتۍ بڑاون ذات پاک حضرت اللہ یمو أچھو چھُ سُہ نفر وٕچھمُت بیٚیہِ دۄہراو بہٕ یمو أچھو چھُ سُہ نفر وٕچھمُت یِتھ پٲٹھۍ ییٚتہِ چھُ مایکہِ پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪نس چلان اعلان اکہ بستی منز گزرو مسلمان اتہ اوس چلان اعلان ونیو دیو کی مسجد شریفس ام ترو چندس اتھ اتھ 50 رۄپیہِ کس رۄپیہِ 50 رۄپیہِ صرف 50 رۄپیہِ ام دوٚپ چھُنہ صلاح بہٕ پکہٕ پیدلی گاڑِ کھسنٕچ چھنہٕ ضروٗرت لگتن گھنٹہٕ پکنس مگر بہٕ دِمہٕ یتھ مسجد شریفس 50 رۄپیہِ مجھ سے اس نے یہ بیان کیا میں اس بات کا گواہ ہوں سوانن یل میں 50 رۄپیہِ دِژ أتھۍ رٲژ منٛز وٕچھنووُس خواب ذات پاک حضرت اللہ نایہِ منٛز گوٚو سوار ناو چھِ تراوان پانے آب یہ ناو چھِ پکان برونٛٹھ یوٚتام یہ ناو وٲژ کعبۃ اللہس نزدیٖک بہٕ کرنووُس رٲژ ہٕنٛزِ نِندرِ اندر خوابس مز کعبۃ اللہ دیدار ذات پاک حضرت اللہ ون رودا یہ خوابس تام یوت محدود دپان رب گو میں 50 رۄپیو سۭتۍ مہربان مےٚ اوس نہٕ سوٗنٛچمُت تہِ بہٕ کر زندگی اندر زانٛہہ عمرہ یا حج اکھ کرنووُس حج تہِ پروردگار بیٚیہِ کرنووُس 6 عمرہ پروردگار اکھ کٔرِم 6 عمرہ بیٚیہِ کوٚرُم اکھ حج مگر سبب بڑیو صرف آسم 50 رۄپیہِ چندس 50 رۄپیہِ دِژم اللہ تعالیٰ سندس گرس رب فرماون رب سن گر ہیٚکہِ نہٕ عام انسان تعمیٖر کٔرِتھ ولم یخش الا اللہ ییٚمِس نہٕ یہِ خوف روزِ مےٚ گژھِ کمی کُنِچ مےٚ دِن پام مےٚ گژھِ رشتہٕ ناراض أمِس آسہِ صرف
خوف ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ ام پت فرماو رب فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین اگر توئی امید چھتاوئی ہدایت یافت پنن پان وچھن تم کم گئی ہدایت یافت گئی تمئی یمن اللہ تعالیٰ ہن مسجد تعمیر کرنک توفیق کر عطا رب چھ آلو کرن سورہ آل عمران کے حوال وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین اے کاک پور کے مسلمانوں اے اوکھو کے مسلمانوں رب چھ آلو کرن وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم ولو دورن دورن ایو اللہ تعالیٰ سندس مغفرتس کن ولو دورن دورن ایو وجنت عرضها السماوات والارض ولو دورن دورن ایو تک جنتس کن یمچ خجر کو ربن بیان آسمان است زمین است برابر رب فرماون اعدت للمتقین یہ چھو میں تیار تھامت کمن ہند خاطر متقینن ہند خاطر تم کم گئی متقین اس اتنا غلط شرح کرو تم کم گئی الذین ينفقون فی السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین یاد تھویو یہ آیت لگو بکار رب دپن یمائی گئی متقین رب دپن یمائی گئی محسنین صفت کری ہند ربن بیان یمائی گئی محسنین یمائی گئی متقین مگر صفت کیا شک الذین ينفقون فی السراء یم خرچاون چھ آسود حالی مز خوشی منز یم سات یمن سوز متاسن پروردگارن تم سات تشن پات روزن کی والضراء یم سات یمن سختی آسن تنگی آسن تکلیف آسن ام سات تشیم رب العالمین سند ویت منز خرچاون ویل بنن آج شو بہترین موقع جنت اندر گھر بناونک آج شو بہترین موقع پنن پان متقین مز پیش کرنک آج شو بہترین موقع محسنین مز پنن پان پیش کرنک میں چھ پور ومید یتک مسلمان چھ باغرت یتکن مسلمانن چھ اللہ تعالیٰ ہن حوصلہ دیتمت دین داری ہن جذب دیتمت یتک مسلمان روزن کنت صورت اندر یہ مسجد آباد کرنس اندر پات کے ساری کرن انشاءاللہ اگر تنگی آز کرن وعد دہ دن ریت دن ریت دن مگر آز تھائم پنس اکاؤنٹس مز انشاءاللہ صدقہ جاریہ توش آخرت یہ پک تو نیت کرو اتے پک لکھو عجر ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ میانو عزیزو میانو شفیقو رب فرماون تم آسن خوشی مزد خرچاون ول تم آسن تنگی مزد خرچاون ول والکاظمین الغیظ بیشن تم شرارت اپن کرن ول آسن کی تم شرارتس پہ پیشنز تھاون ول آسن تم غصک مظاہر کرن تم شرارتک اظہار کرن والعافین عن الناس بیش تم لکن معاف کرن ول آسن رب فرماون یمن یور دیون دستار پروردگار واللہ یحب المحسنین یمائی گئی تم لوگ یمن محسنین چھوانن ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ شروع کرو وچھو گوڑنک مسلمان کس دپے بلاگ کن انشاءاللہ ونیک تام چھ شاید یو تام میں انفارمیشن چھ ونیک تام چھ گوڑنک کنی خاطر ساروی خود زیادہ رقم آمد سو 3.5 لچھ آمد یہ 4 لچھن پیٹ آسے سو کیسے پنن پان یتھنس پیش کرن 3.5 لچھ آمد گوڑنک وعد کرن کن لاگن خاطر محسن فاروق دپن 3 لچھ گئی مین فیاض احمد خان پہرو دپن 3.5 لچھ گئی مین سری نگر پیٹ اخ رفیق تو شفیق سو دپن میانی خاندار نے کریو شفا خاطر دعا مین گئی 2 لچھ کرنے شفا کاملہ عطا شفا عاجلہ کرنس عطا اخ صاحب دپن جہلم اگرو یہ ونن میانی گئی 2 گاڑی سیمت پڑھو الحمدللہ بیاک صاحب عبدالرشید علائی دپن میون گو 1 لچھ روپیے محمد الطاف علائی دپن میون گو 1 لچھ روپیے اخ مسلمان بوئی دپن میانی گئی انشاءاللہ 3 گاڑی سیر الحمدللہ
بیاکھ دپن یوہے صاحب دپن بیٚیہِ گٔے 3 گاڑِ میانہِ سیٚکھ الحمدللہ بیٚیہِ گٔے 3 گاڑِ باجر بیٚیہِ گٔے 30 بیگ سیٖمٹ پٔرِو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کٔرنَس کاربارس برکت صحتس کٔرنَس برکت دیٖنو دُنیا کٔرنَکھ آباد وۄنۍ چھِ یِمن تۄہہِ نِش اکوے چیٖز مُراد یِم دپن اَسہِ چھِ شِشترس 50 کوینٹل ضروٗرت 50 نفر ؤتھُن تھوٚد 1 کوینٹل دِنہٕ خٲطرٕ وٕچھو یتھ مجموعس اندر کُس کرِ گۄڈنِچ سبقت یُس دپہِ میون گوٚو 1 کوینٹل صرف چھِ أسۍ 1 کوینٹل منگان پنٕنۍ محترم دپن کٔژ 2 کوینٹل دپن مین الحمدللہ ناو لیکھناین بیٚیہِ دِیَن فون نمبر یمن انشاءاللہ یمن چھِ گرس اندر پریشانی یتھس تہِ أسۍ اعلان چھِ کران تتھنس چھِ یم سبقت کران رب العالمین کٔرنَس سۄ پریشانی دوٗر رب العالمین ہٲینَس دِنہٕ دُنیہُک بہار 2 کوینٹل آیہِ 48 کوینٹل روٗدۍ باقٕے 48 کوینٹلن خٲطرٕ گژھن 48 نفر کھڑا تِم زن 1 کوینٹل شِشتر دِنہٕ خٲطرٕ ونکیٚنس پنُن پان کرن وفادار پیش رب العالمین کرو باغاتن تہِ برکت کاربارس تہِ برکت تجارتس تہِ برکت زینن والن تہِ برکت مینن والن تہِ برکت تولن والن تہِ برکت جناب ہلال صاحب دپن بیاکھ میون گو 1 کوینٹل الحمدللہ وۄنۍ روٗدۍ 87 نفر یم زن کھڑا گژھن 1 کوینٹل دِنہٕ خٲطرٕ بیاکھ صاحب دپن محمد صدیق بٹ دپن مین تھٲیِو 60,000 رۄپیہِ الحمدللہ محمد سلطان علائی دپن مین تھٲیِو 50,000 رۄپیہِ محمد اکبر علائی مسجد ہُنٛد ہمساے دپن مین تھٲیِو 40,000 رۄپیہِ عبدالسلام علائی دپن مین تہِ تھٲیِو 40,000 رۄپیہِ غلام رسول میر یہ تہِ دپن مین تھٲیِو 40,000 محسن فاروق تہٕ مزمل الطاف بذریعہ تجارت اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یمن تجارتس برکت دپن أسۍ تھاوو 50,000 رۄپیہِ الحمدللہ رب العالمین کٔرِنۍ یِہُنٛد نظرانہٕ قبول آفات و بلیاتو نِش دِنکھ نجات مگر مجموعس اندر چھِنہٕ وُنہِ مُسلمان غیرتُک اظہار کران کینٛہہ سٲری مُسلمان اگر کھڑا گژھن کھڑا گژھنس چھُ فٲیدٕ اگر چانہِ سۭتۍ بیاکھ گژھِ کھڑا تٔمۍ سٕنٛدِ کوینٹلُک اجر سُہ تہِ دِیی ژےٚ پروردگار ہُمِس تہِ دی پننہِ کوینٹلُک اجر پروردگار عبدالمجید دپن مین تھٲیِو 15,000 طارق احمد دپن مین تہِ تھٲیِو 15,000 محمد رفیق ڈار دپن مین تھٲیِو 20,000 شوکت احمد ڈار دپن مین تھٲیِو 15,000 محمد الطاف علائی دپن 15,000 تھٲیِو مین نذیر احمد علائی دپن 20,000 تھٲیِو مین عبدالمجید علائی دپن 10,000 تھٲیِو مین مظفر احمد دپن 10,000 تھٲیِو مین جاوید رشید دپن 10,000 تھٲیِو مین عبدالمجید علائی دپن 15,000 تھٲیِو مین منظور احمد علائی طرفہٕ 15,000 تنویر گلزار سٕنٛدِ طرفہٕ 15,000 گلزار احمد زرگر سٕنٛدِ طرفہٕ 20,000 عامر مسرت سٕنٛدِ طرفہٕ 24,000 غلام محمد علائی سٕنٛدِ طرفہٕ 20,000 مقصود ڈار صبنہِ طرفہٕ 15,000 عاصم زرگر سٕنٛدِ طرفہٕ 30,000 عادل بشیر سٕنٛدِ طرفہٕ 30,000 اکھ سٲیل دپن مین تھٲیِو 40 بیگ سیٖمٹ رب العالمین کٔرنکھ یہِ نظرانہٕ قبول آفات و بلیاتو نِش دِنکھ نجات رب العالمین کٔرنکھ پننِس برکتس اندر جاے پننِس رحمتس اندر جاے پننِس فضل و کرمس اندر اکھ صاحب دپن فیصل گل میون تھٲیِو 1 کوینٹل لطیف ماگرے صاحب دپن میون تھٲیِو 1 کوینٹل بیٚیہِ چھُ عبدل رشید یم دپن میون تھٲیِو 1 کوینٹل بیٚیہِ چھُ بیاکھ عبد الرشید یم دپن 2 گاڑِ باجرِ تھٲیِو میانہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِہُنٛد نظرانہٕ قبول دیٖنو دُنیا کٔرنکھ آباد فیاض احمد خان دپن میون تھٲیِو 5 کوینٹل الحمدللہ 5 کوینٹل دپن فیاض احمد خان صاحب رب العالمین کٔرنکھ دیٖنو دُنیا آباد آفات و بلیاتو نِش دِنکھ نجات وحید الرحمان دپن 30,000 امتیاز احمد بٹ دپن 15,000 وسیم انور صاحب دپن 5,000 حاجی ثناء اللہ دپن 1 گٲڑۍ یہِ تھٲیِو سیرِ میانہِ طرفہٕ بیٚیہِ دپن عبدالرشید صاحب 20,000 بشیر احمد ڈار صاحب 10,000 جہانگیر احمد وانی صاحب 10,000 سائل اکھ دپن مین تھٲیِو 15,000 شوکت احمد بٹ دپن مین تھٲیِو باجر سیرِ الحمد باجر دپن باجر یم شوکت صاحب دپن میانہِ طرفہٕ تھٲیِو باجر 4 ٹپر الحمدللہ رب العالمین کٔرنکھ پننہِ دربارُک قبول ہمو تہٕ غمو نِش دِنکھ نجات پروردگار بیٚیہِ بٹ سٹور کرشر یہ چھُ ونان میون تھٲیِو سا 8 گٲڑۍ الحمدللہ رفیق احمد ڈار دپن 2 گاڑِ تھٲیِو باجر الطاف احمد دپن مین تہِ تھٲیِو 8 گٲڑۍ
فیاض احمد کانڈی زال یہ دپن اخ ٹپر تھویو میان طرف فیاض احمد دپن بیاخ اخ ٹپر تھویو میان طرف ابو بکر دپن 3,000 رۄپیہِ عادل احمد ملک دپن 5,000 رۄپیہِ شمیمہ زوجہ اعجاز احمد اخ شال کرن پیش غلام نبی خان 10,000 رۄپیہِ رب کرن یہن نظران قبول دین و دنیا کرن خوابات یہ چھ درسگاہ اخ وستاد اللہ تعالیٰ کرن تمس اولاد صالح عطا اولاد صالح کرن عطا اخ بچی 7 ؤرش تم چھ واریاہ کال پٹھ کین تھام سمرومت واریاہ کال پٹھ سچ دپن بکر مسجد شریفس نظران پیش 7 ؤرش بچی خبر 2 رٮ۪تھ 3 رٮ۪تھ گٔیس سومبراون کوٗتاہ چھُم سومبرومُت اللہ تعالیٰ بہتر زانن دپن مےٚ چھُ شوق امس 7 ؤرش بچی دپن میون نظران تہ کرن قبول انتظامیہ رب العالمین کرن امس بچی صالح تو عظیم کردار عطا بے بنانس والدینن ہند خطر چشمن ہند شہجار سانن اولادن سان تہندن اولادن سان رب العالمین کرنو ہمو تو غمو نش نجات اخ خاتون غوثیہ مسرت یہ دون سن سز بالی اخ بوے دون خاندان ہند دعائے شفا خاطر 2 لچھ رۄپیہِ الحمدللہ اخ بینی دون اولاد سند خاص دعا خاطر 3,000 رۄپیہِ رب کرنس اولاد سن نعمت عطا تمام بے اولادن سان غلام نبی خان دپن 10,000 رۄپیہِ عادل احمد ملک دپن اولاد سند خصوصی دعا خاطر 5,000 رۄپیہِ رب کرنک اولاد صالح عطا اولاد نرینا عطا اخ گوبر ونان مرحوم ماجہ ہند خاطر 10,000 رۄپیہِ رب کرنس امس ماجہ جنت الفردوس اندر جائے تہندین امواتن سان سانن امواتن سان محمد یعقوب یم دپن مین تھو 1 لچھ رۄپیہِ الحمدللہ رب العالمین کرنس دین و دنیا آباد ہمو تو غمو نش بچنس پروردگار عائشہ زوجہ مرحوم غلام محمد علائی یہ دپن اخ تھو 10,000 رۄپیہِ بیٚیہِ تھٲیِو سۄن سٕنٛز بالہِ رب العالمیٖن کٔرنس خاوت چھُس گُزریومُت اللہ تعالیٰ کٔرنس تٔمِس لڑِ لڑِ جنتس اندر جاے جنت الفردوسس اندر کٔرنکھ جاے اقرا اسماعیل دپن 600 رۄپیہِ دعا فار چائلڈ اللہ تعالیٰ کرنس اولاد صالح عطا اولاد صالح کرنس عطا مغفرت فار فادر اللہ تعالیٰ کرنس مٲمِس والد صبس تہِ جنت الفردوسس اندر جاے پاپور پٮ۪ٹھ اخ دعا فار چائلڈ خاطر حکم کرن رب کرنس اولاد صالح عطا عائشہ یہ سوزن 10,000 رۄپیہِ مرحوم مسما علائی یم سوزن گولڈ بالی اخ یم دُہُک حکم کرن رب العالمین کرنس صحت کامل عطا بیٚیہِ کٔرِن أکِس خاوت گُزریومُت تٔمِس کٔرنس اللہ تعالیٰ جنت الفردوسس اندر جاے تمام امواتن سان سٹھا غیرتک مظاہر کورمت لکو دل کور خوش کرن یتھ علاقس پروردگار خوشی تھٲینو مسرت تھٲینو شادمانی تھٲینو برادری تھٲینو اخوت تھٲینو خیر و بلایی تھٲینو آفت و بلیاتو نش دینو نجات البتہ ششترس اندر چھ ونہِ کمی ششتر خاطر چھ مسلمان گزارش ہلال احمد داربل 1 کوینٹل محمد الطاف ورباغ یہ 1 کوینٹل عامر منظور عمر زرگر 1 کوینٹل فیاض احمد خان 5 کوینٹل اخ بینش شال دیون زبیر ایوب 5,000 دیون عامر مقبول 5,000 دیون سری نگر پہ 5,000 دیون امتیاز احمد ناربل 1 کوینٹل رب کرن یمن سارنی سوئلن ہن نظران قبول امیک خیر کرن دنیا اندر تہ عطا آخرت اندر تہ عطا یہ مسجد تعمیر کرن والن ہن گھر کرن آباد رب کرن رحمت باران نزول پروردگار رحمت باران کر نازل اخ سلفیہ دعوت سینٹر کاکاپورہ کے استاد محترم کے لیے یم ایسے پنن وستاد ربس کرو زارہ پاک پروردگارہ امس صاحبس کر اولاد صالح کی نعمت ست یا دنیا اندر سرفرازی پروردگارہ اولاد صالح کرو ساتا اولاد صالح کرو ساتا تمام بے اولاد انسان سانن ماجن کر حفاظت کورن کر حفاظت بیمار چھ اخ شڑا وور بچہ یم چھ ونن امس ہسا چھ ناقار تکلیف پروردگارہ شفای کاملہ کروس شفای عاجلہ کروس باقی بیمار انسان یعنی گام کن بیمار انسان یعنی علاقہ کن بیمار انسان اخ خاتون امس خاوت گومت انتقال کرن کی پونسہ چھم سوزمت اللہ تعالیٰ کرنس جنت الفردوس اندر امس شریک حیات جائے رب العالمین کرن امس لڑ لڑ جنت الفردوس اندر جائے اخ اقرا دعوت سینٹر کے استاد محترم ام سن خاطر کور بیت کرو رب کرنس یہ پن اخ وستاد
یزن اولاد سن نعمت خاطر رب العالمین سن دربار دست بدعا پروردگار امس سنس رفیقس تو شفیقس تر اولاد صالح سن نعمت عطا پروردگار از کر یہ دعا قبول یمن دشمنی کر اولاد صالح عطا تمام بے اولاد انسان جہانگیر علائی یس بے اولاد پروردگار امس تر اولاد صالح سن نعمت عطا پروردگار سارے مسلمان یم بے اولاد تمن کر اولاد صالح عطا 10,000 رۄپیہِ سوزن وسیم احمد دپن 1 کوینٹل تھیو میون رب العالمین کریم یہ نظرانہ قبول دین و دنیا کرن خاباد اشو تہ سٹھا زیادہ مبارک بادی دیون خوشی کرن پیش پنہ طرف تہ اللہ تعالیٰ سن دربار دعا کرن رب کرنو دنیا تہ آباد آخرت تہ آباد تہندین بچن ہائن اللہ تعالیٰ دینک بہار دنیاک بہار کامیابی ہند بہار عظیم ز عالم چھ ون باقی یمن ہند علمی خطبہ تہ بوزن لازم چھ یم موقع چھن بار بار یون کی یلی دکتور ظہور احمد ملک آس ارشد امین مدنی صاحب آس یم موقع چھن بار بار بستین یون یم عالم چھ کن سات فرصت کرن پتہ بستی مز یون لہذا پزِ سارنی مسلمانن قدم تھاون یت مسجد شریفس تو یت صحنس اندر یوتام یمن دون عظیم عالمن ہند علمی خطاب سے مستفید سپدن تو تام نیرن کی اللہ تعالیٰ کرنو دین و دنیا آباد اقصایب اقصاص دیون اولاد سند دعا خاطر رب کرنس اولاد سن نعمت عطا تمام بے اولاد انسان وستاد انسان رب العالمین دینو ہمو غمو تو پریشانیو نش نجات سونس ددمتس زمینس کرن سیراب پروردگار خوشک سالی نش دین نجات خوشک سالی نش دین نجات اللہ تعالیٰ دین روحانی بیمارن تہ شفا جسمانی بیمارن تہ شفا رب کرنو دنیا تہ آباد آخرت تہ آباد اللہ تعالیٰ کرنو کوڑن ہن ذریعہ اولادن ہن ذریعہ چشمن ہن شہجار تہ تہ عطا اس تہ عطا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.